Oke guys, suasana lapangan karapan sapi latihan. No kok din sa hapon nyo, mak tiloy celod deh. Oh. Oh, udah rember kena. Ini full datang boleh Pak. Ada sapi besarnya, ada batalion tempur, banyak guys. Ada bosincang, turun tangan. Ada apa bosincang kok turun tangan? Kerap kalah melulu. Oh. Beni Aris dan bosincang. Ya, ada sudah dilepas. Saben caper kena. Oh, tur. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikuti Facebook Harapan Sapi Madura. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.